Madukwana avhuḓi kha Belrun News hu khou tevhela news weekly court reports na mpho Felicia Modau. Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o tea u ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou amba nga Musina, Makhado, Collins Chavani khathihi na Thulamela. Kha ri thoma u lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma une wa vha mulandu wa muhumbulelwa kha mulandu wa bulayo ḽa vho Funanani Mbidzi vhane vha ḓivhiwa nga vho Abafani Eric Mudelamo vha miṅwaha ya 54 ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa vhulaha mufumakadzi wavho vho Funanani Patient Mbidzi vha miṅwaha ya 42 nga u tou vha thuntsha phanḓa ha gokho ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwahani wo fhiraho. Hezwi zwoṱhe zwo itea fhaḽa vhuponi ha Makonde nnḓanyana ha ḓorobo ya Thohoyandou. Ri tshi amba nga hoyu mulandu muhumbulelwa vho ḓivhonadza lwo tou thoma khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval fhaḽa vhuponi ha Elim. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu vhunga hu lwo thoma muhumbulelwa vha tshi khou ḓivhonadza phanḓa khothe, mulandu uyu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽararu ḽa lara 2025. Muhumbulelwa vha nnḓa nga beli ya zwigidi zwa 2 u pfa uri mulandu uyu wo tshimbilisani. Kha ri fe musi vha tshiimiswa tsha Relman Foundation vho Itani Calvin Nengudza vha tshi ṱalutshedza. Kha mulandu ula une wa khou kwama vho Mundalamo wa bulayo u nga zwi khwaṱhisedza uri namusi wo dzhena ngeno High Court Thohoyandou Waterval sa zwe zwa vha zwo randeliswa zwone, fhedzi u nga dovha hafhu wa zwi khwaṱhisedza uri a u ngo tou vha vhona zwinzhi zwo itiwaho musi tshi dzhena. Mulandu uyu u mbo ḓi fhiriselwa phanḓa u ya kha dzi 3 dza November ṅwaha honoyu wa 2025 uri hafha vhukati vha ḓo vha khou ita dzi ndugiselo dzoṱhe uri vhoṱhe vha kwameaho vhatshutshisi na vhone vha vhe vha tshi khou kona u tshekana zwavhuḓi na mulandu uyu uri wo bva gai kana dokhethe yayo dzulisa hani. So zwi amba uri ri ḓo dovha hafhu ra humela khothe nga dzi 3 dza November ṅwaha honoyu wa 2025. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa muprofita vho Skhobu Phaṱhutshedzo Innocent vhane vho ḓivhonadza hafhu phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou vhegeni yo fhiraho. Ri tshi amba nga hoyu mulandu ndi mulandu une wo ḓo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa 12 ḽa uno ṅwedzi hune muhumbulelwa u ḓo vha vha tshi khou bvela phanḓa no ita khumbelo ya beli vhunga vhono ḓi thoma u ita khumbelo ya beli maḓuvha mavhili kha vhege yo fhiraho. Muhumbulelwa vho Skhobu ndi vhane vha ḓivhiwa nga muprofita vho Murito ndi vhane vha khou hweswa milandu miraru yo tshipa. Ri tshi amba nga mulandu wo thoma ndi une vha khou humbulela uri vho tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya 14 nga ḽa ṱahe ḽa ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha fhaḽa kha vhupo ha Sibasa. Mulandu une wa khou tevhela mulandu wa vhuvhili ndi une vha khou humbulela uri vho dzhenisa muṅwe kha vhudzimu ha mupondwa onoyo muthihi fhaḽa vhuponi ha Sibasa. Ngeno mulandu wo fhedzisela wa vhuraru ndi hune vha khou humbulela uri vho tshipa musidzana wa miṅwaha ya 12 nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha kha vhupo ha Tswinga. Zwino muhumbulelwa vha khou lavhelelwa u dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa khothe nga ḽa vhuvhili ḽa vhege i ḓaho. Vho Ṱhomoli Agnes u bva fhaḽa kha tshiimiswa tsha TVP vho bvisela khagala zwi tevhelaho musi vha khothe. Riṋe sa tshiimiswa tsha TVP ro ḓa fhano Thohoyandou Magistrate Court ro ḓela case heinoni ya ṅwana o tambudzwaho lwa vhudzekani wa 14 years. Case yo dovha hafhu ya postponeliwa dzi 12 Tuesday next week. So riṋe sa tshiimiswa tsha TVP ri ḓo ḓi dovha hafhu ra vha ri hone nga dzi 12. Muhumbulo muhulwane u sapota vhathu vhane vha 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 khou tambudziwa nga nḓila dzo fhambananaho na u tambudziwa ha vhana, ngauri tshifhinga tshoṱhe ri vha ri tshi khou amba nga mafhungo a uri vhathu kha vha ṱutshele u tambudza vhana, more especially u tambudziwa lwa vhudzekani, u tambudziwa nga nḓila iṅwe na iṅwe. Riṋe sa TVP ri ri hai vhathu kha vha bve khaḽo iḽo fhungo ḽo tambudza vhana. Zwino nga ḽa vhuvhili nga dzi 12 riṋe ri ḓo vha ri hone fhano ri tshi khou isa phanḓa no sapota muhononi ṅwana o tambudziwaho lwa vhudzekani. Ndi hone u guma ha News Weekly Court Reports. Kha ri se phanḓa na u pembelela u fara ṅwaha muthihi ha Belrun News u bva kha nṋe. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa tere
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vhe tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Awanga ya swika kha sia ḽa masheleni Bellrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellrandbrands.co.za. Bellrand Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.